Ej, evo nas natrag sa posebnim gostom, iako je svaki poseban i to kažemo u svakoj jebenoj epizodi. Sa nama je mladi Ofiraga iz Sarajeva došao specijalno u Zagreb na TDK live emisiju What's up, what's happening, šta ima? Opran sam od puta, od busa, 8 sati putovanja, ali... Da. Ozbiljno, 8 sati od Sarajeva do Zagreba. Da, a užas, još gužva kad uđem u Zagreb, sat vremena se zadržim dok dođem do autobuskog perona. Damn, treba i vama jedan bandić da vam upgrade te ceste malo, kao i kod nas, Znači, šta ima, da pređemo odmah na stvar, kako bi rekli naši ovdje, da ti si izbacio EP, zove se Novi dan, jel to ima neku posebnu priču, jesi li ti ga napravio u jednom danu, ili tvoj život sad novi dan od kad si upoznao muziku i sve ljepote rap game-a, kako dobro, blizu, možda novi dan nekako, neki novi list u mom životu gdje se skroz okrećem muzici, okrećem se tome i... Ta Novi dan je u stvar prva pjesma koja je nastala za EP, onda kasnije sam to doradio. Mislim, brzo je napravljen EP za neki mjesec i po, ali to otprilike to, taj neki novi list. I ne traje predugo, da se primijetiti, svaka stvar ti je ispod 2 minute, ako ne to minutu je zbog attention spana modernog, jer ljudi, ne da se ljudima slušati više od 2 minute pjesme, mislim, u 2019. gdje imaju toliko puno stvari, novih Instagram, gdje im se oduzma pažnju, slušati pjesmu 3,5-4 minute nije ljudima se ne da. To nešto po uzoru na XXX. Da, a on mi je najdraži muzičar, mislim nikad. X. Rest in peace. Rest in peace, da. Mislim, vidim, ima dosta utjeca na tebe, pogotovo Novi dan, baš ima taj vibe nekakav, ko on, melodični X, baš se njega... No, ima još novih stvari koje će još više možda podsjećati, imam svakakvih stilova. Najveći uzor mi je po tome što nema u stvari stil, nego ima toliko nekih različitih, i u različite žanrove ulazi, ne ograničava se žanrom i tako. Širok raspod, da. Da, super, tako nekak je tvoj EP, da, s time da sve podloge imaju te neke gitarice po sebi. Da, to je tematično za ovaj EP, ali nije za mene, mislim, ja ću izbacivati pjesme koje nemaju gitaru. Za ovaj EP to mi je bio cilj, imam gitaru na coveru i tako. Primijetio sam, nema stvari poput recimo video igre kojom si se navio, koje je više ta neka club banger, to si izostavio ovaj EP, to su možda ljudi očekivali takvu muziku. Dosta sam dobio pozitivnih komentara na video igri i to, ali nekako odlučio sam da ovaj bude EP nekako više artsy, da pokažem šta mogu da pokažem svoju neku umjetnost, pa onda kasnije na neke te malo komercijalnije stvari. Damn, kak bi rekao Guru, rest in peace, true artist, pravi rap, kak bi rekao Cobi. Da, a eto, kako si zadovoljan s time, misliš da možeš bolje, slabije, kako su reakcije? Logično uvijek može bolje, mislim, ali pravo sam zadovoljan reakcijama, komentarima, porukama koje sam dobio, komentarima, baš je prezadovoljan sam, samo ja mislim da mogu malo više što se tiče promocije, što se tiče komercijale, to mi je sad mislim sljedeći cilj, da radim nešto malo za širu publiku, a ne za one koji me slušaju. Da, to je posebna znanost sama po sebi, lako napraviti jebenu muziku. 50% muzika, 50% je sve ostalo, imidži i marketing, video i tako. Da, imali smo jednom dobar razgovor, ja i ti, mislim, nešto pričali da kao muziku radiš radi sebe, a izbacuješ ju radi drugih ljudi, to ne bi trebalo imati veze jedno s drugim, prvo se napravi bez razmišljanja ikome i onda kasnije kad treba izbaciti se probira neke stvari. Ne treba uopće gledati to sam ja, to je moj glas, nego koda bilo kojeg drugog muzičara, ideš tako nekako. Zanimljivo, sve to, ima dosta tih kada kažem, vrlina modernog vremena u tom tvojem EP-u, to su dosta primijetili ljudi, vidio sam ja negativan komentar, ti je neko spičio i ispod 7 komentara, umro sam, to mi je nekako i cilj, mislim, da me slušaju mlađa publika, ne ciljam uopšte ljude preko 20 godina uopšte, a kamoli još više, cilj da me slušaju moje godište i mlađi od mene, neki taj novi wave skroz, znaš. A šta, sam si sve isproducirao? Sve, jedino me pomogao malo Diamond, Roko, shoutout njemu. I Luperman. Luka je feature, da. Ne, Luperman. Luperman je pomogao, da. Odatle sam uzeo većinu lupova za EP, mislim 4. Da. A šta je Diamond napravio? Diamond mi je svirao gitare na prve 3 pjesme. To je čak i par dana prije nego što izašlo, našli smo se kod njega u studiju i na brzini je to, on je baš pretalentovan, shoutout njemu, fakat. Shout out Diamond The Rock. Shout out Bambino, Luka, koji je
radio vokala za možda najbolju pjesmu na cijelom vidu. Pustinju, a? Da, primijetio sam, ta se istaknula i view-ovima. Istaknula i komentarima i DM-ovima koji sam dobio sve baš. Da, pa udari u srce, kako bi se reklo. A to što je nekako neki miks nekog starog XU stila pjevanja i nekog trepa i sve nekako, nema žanra uopšte pjesma, baš je specifično. Isto neki mashup, Da, mashup, Toni Cetinski meets Linkin Park, taj neki super je bilo, ne, stvar je super, zbog tvojih postupaka srce mi pustinja. Dem, baš mogu zamisliti ljude sa rukama, znaš, ko na prokletom prljavom kazalištu. Upaljačima, ne, sad smo Da. Evo tako, I'm all out, ili imaš ti još kakvo pitanje? Pa bio u Zagrebu u petak s nama, da mu pitamo onako, jesi ikad prije bio u Zagrebu? Nikad, prije 7 dana mi je prvi put, ili koliko već, ne znam, ja, uglavnom, protiv 10 dana sam prvi put u Zagreb, mislim, prolazio sam, ali fakat je... da se zadržao unutra. Da, prvi put sam zadržao unutra, mislim, prelijepo je, fakat, baš evo sam... te odmah nazad, da. Odmah nazad, onda sutra lijeto, Da. Malo slatka tajna, idemo sutra u Cirih, ali nije za jebancija koliko god. Nekad teško skužiti kad ja pričam ta sranja, šta je tu troll, šta nije, ali nije idemo fakat snimat spot gore, ali o tome uskoro više. Uskoro. Da, pomalo uživamo u Zagrebu sada. Kako ti se sviđa, šta bio po kvartu, po gradu? Pa ja sam po svakakim kvartama sam bio, jer sam sa Rafom, sa Tobom, sa Zdarkijem, sa Diamondom, sa svima sam se nalazio i svi žive u različitim mjestima, poznavao sam tako grad, autom. Da, istina. Bio si na jugu i na sjeveru. Bio si na jugu i na sjeveru i na istoku. Da, sam bio. To je zapadu. Ali nekako osjećam se kod da mi je taj kvartrić, nekako moj kvart u Zagrebu. To svi kažu. Jer tu si mi je prvo tip doveo, i to mi je nekako prva stvar koju sam naučio kako izgleda. To svi kažu, kvartrić je nekako... Homely nekako, doma, da. To sam udomljeno se osjećao, nekako si tamo. To je shout out Shaggy, isto je rekao. Da, i onda treba na put. A ne znam, bio si na ovom partiju, šta kod vas nema toliko u Sarajevu tih trap partija, tak nešto si pričao, da je baš ovo da se sluša ta neka američka muzika. Da, slabo koliko sam ja upućen, mislim nisam neki tip koji izlazi previše po tim mjestima, ali koliko sam upućen slabo pravo, većinom je Džala, Rasta, Cobi, Buba, neki ti naši dancehall trap neki miksa, trap partija slabo ima, mislim Kak ti se ovo čini? Nije toliko normalno da nekako ljudi, ne znam, taj trap je još kod nas nije dostigao nivo koji je kod vas, eto to su. Da, jebo Ameriku. Ima i toga, da. Da. Mogu zamisliti. Dobro, ali ovo ostalo sve gori, pa to je isto Amerika, Džala, Buba, Rasta. Pa danas Njemačka baš više, Njemačka, Rasta mora, to je neki influence. To je, mislim, propaganda da mladi u Bosni odu u Njemačku da rade, ali nećemo o tome. Istina, da, onda ne mogu slušati to tamo, nego u pjesmama proživljavaju to ovi koji su ostali, ili ovi koji se sjećaju, odu radi tamo pa se vrate i onda ih odmah čim čuju tu ziku odmah su nazad tamo. Neka dobra je Njemačka, pa shout out Shin i Pero, oni su isto šljakali 30 zona po Njemačkoj, su bili po svuda harali, a i naš brat Grše u stvari isto u Njemačkoj bio, da, on je trebao biti gost ovdje, ali nešto ga je odgodilo, letovi. Šarat Grše, on me fakat podržava puno, hvala puno iz srca njemu. Šta, javljati se Grše? Stalno daje podršku DM, tako to hvala njemu puno. Ma, legenda, treba sad podržati taj EP, najgore kad je neko novi artist, kad niko živ ne zna za tebe, ne zna ni kaj očekivati, neće ni kliknuti jer ima 100 drugih bitnih stvari. Kako doći do tog prvog da te odmah prepoznaju, mislim, zato tu je ta podrška najbitnija. Tu je više nekako samo uporan rad, onda će tu doći sa YouTube algoritmom i sa srećom nekom, to nađe se taj jedan neki, te preporuči YouTube i onda se sve eksponencijalno porasti, samo treba kvalitetno raditi, onda će sve doći na sve. Da, slušaš šta od drugih mlađih artista? Odavde ili... Pa da, općenito naši. Od naših, ne znam, od naših mi je najdraži možda Elon. Elon u stvari jedini kojeg slušam od naših mlađih. A od starijih, od stranih, mislim, Opa, pa ko je to? Čuj ovo. Moj se ovo emisije to. TDK! Šta smo tu došli? Pozdrav na sve. Nemoj se nas pljačkat samo. Naše drage. Samo Bosanci, ima više Bosanaca. Moja braća. Ostaje u kući. Kad su nanjušili svojeg, evo ga, pa to je to. Draga, nemoj da mi u Piragu. Ima da ga cijenite. Tako se i mi Furgeri prepoznamo. Nemo širovat, osjetili su samo shout out, pozdrav 30 zoni, evo ne znam jel odlazite, jel ostajete ovdje. Ne odlazim.
Ekipa se križa, ono, svima i Shams imaju novi hit uskoro, kako se zove, Keš u koži, Keš u krvi, jel da? Keš u krvi. I Nitro sa Rafom Uskoro će Starkijem. izaći. Da, Rafi Starki, ostanite s nama nakon intervjua, puštamo nove stvari, par hitova koji su ekskluziva i nećete ih nigdje drugdje moći čuti do nedelje. Dok ne izađe. Tako? Da, mislim da u nedjelju izlazi. Featuringzi, 30 zona, Ofiraga, That's Unique i ko još, Shakespeare. Iso Miki na jednom bitu. Da, Iso Miki, Damir i Flow Deep na bitovima. I Raf isto. Da. Pozdrav TDK Beat Gang, Šeraona, ovi, oni. Šeraona. Ne znam, šta ne slušaš nikog osim Melona, jebu. Od naših inako slabo, realno. Ne slušaš klinca, ono, ne slušam Rastu, Elona i Rasta, evo, rekao sam da će Zdarac pomoći. Aj, reci da nisam... Rasta je najbolji muzičar na Balkanu. Rekao sam ti, znači, prije 2 sata da kad Zdarki čuje da Rastu obožavaš, da će to biti to, evo. Ma sve je to povezano. Od stranih artista. Od stranih, pa eto, ne znam. Rekao neko na Post Malona. Post Malone, Kanye West, Travis Scott, da, sjeti se u vokalima. Tame Impala, realno. Oho. Red Hot Chili Peppers. Oho. Trippie Red, pravo, Trippie Red. Eto tako. Da, znači ti u biti ti si dosta i definiran po tome da od svih tih nekih artista koji skoče ti nekako imaš stvarno, ajmo reći, najmanje veze sa hip-hopom i rapom ikakve. Da. Je sve to neki korijen toga na kraju dana, ali opet to što ti radiš, već je došao te razine da ni u samom startu nisi slušao nikakav rap, u stvari, možda J. Cole-a nešto, to smo pričali. A u biti svi ti artisti koje slušaš su bili reperi u jednom trenu, kako to zanimljivo, koliko je evoluiralo. A mislim da je to i dosta zastarila riječ, rap, znaš šta znači. Žanr općenito je nekako termin koji će, ja mislim, izumrijeti kad žanr muzike, hip hop is dead. Svaki žanr je dead na neki način jer svi uzmaju od svakoga i sve postaje nekako bez žanra. Sve nešto univerzalno. Da, pa muzika ko muzika, mislim, jer ljudi se ograničavaju, ne treba se ograničavati, treba samo praviti muziku, pa u šta ljudi svrstaju, nek svrstaju. Tako je, ovo su motivirajuće, hrabre riječi jednog mladog građanina koji samo bori za svoje. Morate to poštovati. Evo, dečki 30 zona su rekli da su tu sad za njega, svi ovi na radiju podržavaju. Evo, želimo ti svu sreću i da uzmeš svoje, kako bi se reklo. Da uzmem taj kruh. Da. Dok ne letiš u private jet jednog dana i to je to. We getting it, let's do it. Pa evo, lagano basiviti, to je to. Da, next move, ko zna, jebote, nikad se ne zna, next move možda se desi samo bam, ima danas artisti u mjesec dana blow up, u 2 tjedna, boga mi, treba samo vjerovati. Internet era, brzo sve se desi. Da. Ne znam, imaš još pozdrave kakve, shout-outove? Pozdrav, shout-out svima u Sarajevu koji me gledaju, shout-out roditeljima mojim, pogotovo, jer oni me baš podržavaju oko ovoga svega što radim. Lijepa priča, full. Da, shout-out, ne znam. Svima koji me podržavaju, koji me šeraju na story, koji im se javljaju DM, koji ostavljaju fine komentare i ružne komentare i kritike i loše i fine i sve. Preljepa priča, evo mi idemo s još jednom epizodom, ostanite s nama, ide ekskluzivno par stvari, znači Zdarki i Raf featuring Ofiraga, Zdarki i Raf GTA, baš stvar GTA koja će biti spot. I tako, još pustit ćemo Netko tko i Reinkarnacija, isto ima super stvar. I evo, ne znam, tako par ekskluzivica. Ružno pače isto zagrmio scenom, može se reći. To je nešto skroz novo, njemu svaka čast, nekako je skroz baš inovacija i on nekako neki žanr ni nema baš, ima neko podžanrova, ali svaka čast. Baš smo u autu slušali, pokušavali svrstati nekako. Što je G iz Red Atlante, to je to. Daj mi samo malo. A čuo si, a kako ti je stvar? Pa to je onak isto neki punk live, metal, taj neki džep. Nekako ko ovi SoundCloud, mislim ne trenutni SoundCloud reperi, nego prije kako su bili, samo nekakva teška deračina, distorzija i sam da grmi. Nema različite, samo da grmi. Namjerno se tak napravilo. Samo ne grmi, Flow Deep, malo triggeranca. To je to, ništa, lajkajte, šerajte, subscribeajte TDK kanal za još sadržaja. Ovo mi je posla nova poštapalica, rekao mi da moram to govoriti, da će se kad tada desiti, tako da to je to. Let's get it, swipe up i pratite dalje u novoj epizodi još luđi gosti i surprise gosti. To je to, da, we out. Hvala svima. Kaj Palac sluša? TDK
TDK radio i slušaj njega gro. What out je ovdje čin, vi slušate TDK Live, maj!